Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga 2800 wifashishije runo rubuga rwa Sweetcoin. Muri application ya Sweetcoin nabashije gukoreramo amadolari 2. Aya madolari 2 naje kuyabikuza angeraho kuri account yanjye ya PayPal. Nkuko ubibona ahangaha ndi muri account yanjye ya PayPal, mfite amadolari 2 kuri balance, ngira ngo murayabona ngaya. Hanyuma rero iyo twitegereje neza tukareba dusanga aya madolari 2 narayakiriye ku itariki 21 z'ukwa gatanu. Abantu bari muri groupe yanjye ya WhatsApp nabashije kugenda mbahereza update akantu ku kandi, ndaje ndabibereka nabyo. Ngira ngo murabona yuko aya mafaranga yaturutse muri company ya Sweetco.limited. Hanyuma rero transaction ikaba yarabaye complete. Hanyuma rero wakibaza ngo aya madolari 2 kugira ngo nyakorere mbashe no kuyakira byagenze biti. Kurikira step by step mwereke uburyo nakoreye aya mafaranga angana n'amadolari 2. Aya akaba amafaranga angana n'ibihumbi 2800 tuyashyize mu manyarwanda. Kano kanya aya madolari 2 tuyashyize mu manyarwanda urabona yuko yangana n'ibihumbi 2828. Muri iyi video ndagusobanurira ibyo ugomba kwirinda n'ibyo ugomba gukurikiza kugira ngo uzajye ubasha gukorera amadolari 2 ya buri munsi. Iyi application ikomeje gutangirwa ubuhamya n'abantu benshi bagiye batandukanye bavuga yuko yishyura kandi yishyura neza. Iyi YouTube channel yitwa Tricks Bring Money, tuvuga ku bigendanye no gukorera amafaranga online. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri no YouTube kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo uzabashe kubona izindi video zerekana uko wakorera amafaranga online. Iyi ni application imaze imyaka irenga 3 yarashyizweho kugira ngo itange amahirwe ku bantu bakora ingendo zitandukanye aho bashobora kugenda bakorera amafaranga. Sibyo gusa nawe udashobora kugenda, hari uburyo ushobora kugenda ubonamo coin, aribyo turi buze kugenda turebera hamwe. Hanyuma izo coin ugenda ubona zikaza kuvunjwamo icyitwa Sweetcoin. Ino application ya Sweetcoin ifite na application yayo ya Sweet Wallet. Iyi wallet ya Sweetcoin ni igufasha kuba wabikura amafaranga wakoreye muri application ya Sweetcoin. Ino wallet ya Sweetcoin ifite igice cya profile yo, kuri kino gice cya profile yo niho ushobora kunyura ukaba wakonverta Sweetcoin ufite kuri wallet. Ngira ngo urabona yuko habanza coin ya Sweetcoin hagakurikiraho coin ya Nia Protocol. Abasanzwe bazi cryptocurrency Nia Protocol barayizi. Hanyuma ndaza kugusobanurira byinshi nkubwire icyo usabwa kugira ngo ubashe kuba wabikuza ukoresheje ino wallet ya Sweetcoin. Ngira ngo urabona yuko twebwe tubikuza twabikuje dukoresheje PayPal. Urabona yuko muri ino wallet ya Sweetcoin hari igice cyo kugura andi ma cryptocurrency, hakaza n'igice cyo kuba wa tradinga cryptocurrency ufite. Ibi ndaza kugenda mbigusobanurira akantu ku kandi kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa. Hari abantu bafunguye account muri ino application ya Sweetcoin bababwira yuko nyine bashobora gukoreramo amafaranga, ariko nyuma yo gufungura account nibaza gusobanukirwa uburyo bakoreramo amafaranga muri ino application ya Sweetcoin. Muri kano kanya rero niyo mpamvu mfashe umwanya ngo nkore video isobanurira buri kimwe kuri ino application ya Sweetcoin, nawe ubashe kuzajya gukoreramo amafaranga, cyane niba ari warafunguyemo account ubashe kuba wamenya uburyo wayibyaza umusaruro. Ngira ngo urabona ahangaha muri wallet ya Sweetcoin baratubwira ko dushobora gutsindira amadolari 500. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo abantu 10 bashobora gutsinda, hanyuma buri umwe akagenda yakira amadolari 50. Ibi ngibi rero ndaza kubikubwira ngusobanurire ikigendanye n'iyi competition, uburyo nawe ushobora kuba wayinjiramo hanyuma ukagenda uhabwa reward zigiye zitandukanye. Ushobora gutsindira telefone zigiye zitandukanye zo mu bwoko bwa iPhone, nk'uko ubibona hano iPhone 16 Pro Max. Ahangaha ushobora kuza ukaba wayitsindira, ni telefone nziza cyane. Ahangaha rero ndaza kugenda ngaruka kuri no wallet ya Sweetcoin, application ya Sweetcoin. Turamutse tuje kuri no rubuga rwa Play Store tukaza ahangaha kuri search, hanyuma tukaza hano hejuru tukaba twakandika ano magambo ngiye kukubwira. Andikamo ijambo Sweetcoin. Ukimara gutangira utararangiza kuyandika ahangaha hoho bahita baguhereza amagambo 2. Hari Sweetcoin hakaza na Sweetcoin wallet. Ahangaha rero reka tubanze dusacinge Sweetcoin turebe ibyayo. Turamutse dusacinze Sweetcoin ahangaha baraza guhita baduhereza application imeze gutya. Ni application ifite interface imeze gutya. Ukimara kubona ino application ya Sweetcoin ukamanuka hano hasi ukaza ukareba review yayo, usanga ari application nziza cyane kubera yuko ni application imaze kudownloadingwa n'abarenga miliyoni 100. Bisobanuye yuko abantu barenga miliyoni 100 bakuye ino application kuri Play Store bayishyira muri telefone yabo batangira kuyikoresha bakorera amafaranga. Ikindi urabona ni application yagiye itangirwa ubuhamya n'abantu barenga miliyoni 2. So muve kuri application z'ibicupuri mutangire mukorane na application zihemba kandi zizewe. Abantu miliyoni 2 ntabwo bashobora gutanga review nziza nk'ingiyi barimo baravuga ibintu bya scam, bamamaza scam. So ikintu nakubwira cyo rero nawe ushobora kuza ukaba wagenda unyuza amaso muri ino review yagiye itangwa n'abantu bagiye batandukanye. Ushobora kureba nk'iyi review y'umuntu witwa Oscar Hernandez, ukaza ukareba n'izindi review zigiye zitandukanye. Urabona yuko ni review zagiye zifasha n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nk'uyu nguyu review yiwe yafashije abantu bagera kuri 262
barindwi. Birumvikana yuko ibintu bavugaga kuri ino application ari ukuri kandi ari application y'ukuri. Uyu nguyu wa hano nawe yatanze review ibasha gufasha abantu barenga 407. Ahangaha rero ndagira ngo yuko iyi application ari application yizewe kandi nanjye ubwanjye nje gutangira ubuhamya kuko nayibikujemo bikabasha kuba byakunda. Iyi ni application iguhembera buri ntambwe ugenda utera. Ahangaha wowe bagenda baguhereza amadolari bitewe na step wagenze cyangwa se bitewe n'intambwe ufite. Izo ntambwe nizo zigenda zikombatamo amadolari. Muri ino application ya Sweetcoin ushobora kuba wakoreramo amadolari binyuze mu cyitwa cash reward. Urabona yuko ushobora kuba wakoreramo amadolari 100, ushobora kuba wakorera amadolari 200, ushobora gukorera amadolari 500 kumanuka kugera ku madolari 1000. Guys, ahangaha waba ufite mu miliyoni 1.5 by'amanyarwanda. Ahangaha rero ushobora kuba wakoreramo amafaranga byibura guhera ku madolari 2 ya buri munsi nkuko nje kubikwereka. Aya madolari 2 natwe twaba tubasha kuyakorera muri ino application ya Sweetcoin. Hanyuma rero kurikira video step by step nkwereke musobanurire imikorere y'iyi application ya Sweetcoin, nkubwire ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wakoreramo amafaranga muri ino application ya Sweetcoin. Uru ni urubuga rwa WhatsApp ushobora kuza ukajoininga, aho ushobora kuzajya ugenda ubona update zigiye zitandukanye kuri ino application ya Sweetcoin. Nkuko ubibona hari update tugenda tunyuzamo zigiye zitandukanye. Ahangaha n'ubundi navuga kuri ino application ya Sweetcoin. Hanyuma rero umuntu uri bukeneye kwiyandikisha araza kureba link nasize muri description y'iyi video. Iyo link araza kuyikandaho. Ukimara kuyikandaho uraza guhita ugera kuri page imeze gutya. Iyi page rero ikintu ugomba gukora mbere na mbere ugomba guhita uza ugakanda ahangaha kuri accept invite. Rino jambo rya hano nibwo ukandaho. Ikintu cyo nakubwira rero uburyo bwiza bwo kwiyandikisha, uranyura kuri link, numara kunyura kuri link uraza gukanda ahangaha nkweretse. Hanyuma numara kwakanda uraza kubanza udownloading application kuri Play Store. Numara kuyidownloadinga hanyuma ukurikizeho izi step zindi ngiye kukwereka. Iyo umaze kurikandaho bahita bakugeza kuri page imeze gutya. Ikintu rero ukora uraza ugahita ukanda ahangaha kuri sign up with Google. Iyo umaze gukanda kuri sign up with Google bakuzanira urutonde rwa email ufite muri telefone yawe ugacuzingamo account ushaka gukoresha. Ahangaha rero uhitamo imwe muri email ushaka gukoresha ucreatinga account. Ahangaha rero iyo umaze gucuzinga imwe muri email ukeneye gukoresha wiyandikisha uraza ugahita ukanda kuri rino jambo canteen. Iyo umaze gukanda kuri canteen bakubwira yuko urimo urinjira muri account. Ugomba kwemera application ya Sweetcoin kuzajya ibona buri ntambwe zose uteye kugira ngo babashe kuba batrackinga izo ntambwe bazikombatemo coin. Izo coin ubashe kuzibikura. Ikintu uzakora uzaza ukande hano kuri access physical activity. Ukimara gukanda kuri access physical activity uzaza ukande kuri rino jambo allow. Ukimara gukanda kuri allow uzaza ukande hano kuri enable Google Feeds. Ukimara gukanda kuri rino jambo bazakuzanira amagambo ameze atya. Uzamanuka hasi uze ukande hano kuri canteen. Uzakanda kuri rino jambo rya canteen. Uzemeza yuko ukeneye gukomeza. Hanyuma ukimara gukanda kuri iryo jambo ahangaha rero uzahita usetinga goals. Goal ni nk'intego ugomba kwiha nyine y'intambwe byibura ugomba gutera ku munsi. Ahangaha bagushishikariza byibura intambwe 3300. Hanyuma rero uramutse ubona izo ntambwe wazajya uzigeza buri munsi cyangwa ukazirenza ushobora kuzigumishamo cyangwa ukazeditinga. Ahangaha rero ushobora gukanda kuri kino kimenyetso cyo guteranya ukaba wakongera intambwe ushaka kuzajya utera buri munsi, cyangwa se ukaba wakanda kuri kino kimenyetso cya mayinazi ukagabanya intambwe ushaka kuzajya ugenda buri munsi. Ikintu ugomba kumenya, zino ntambwe ushyiraho nk'intego ugomba kuzajya ugenda buri munsi. Izi ntambwe iyo utazigenze ntabwo uhabwa igihano, ariko bigabanya amafaranga wakabaye urimo urakorera muri ino application ya Sweetcoin. Ikintu rero uzakora uzahita ukanda ahangaha kuri set up daily goal. Ukimara gukanda kuri set up daily goal bazakubwira ngo done. Boom, ahangaha rero uba wamaze kwiyandikisha. Ahangaha ushobora kuba wakinjira mu bigendanye na top 100 today. Ahangaha iyi top 100 today ihabwa abantu bashya. Iyi top 100 today ishobora kuba yakwemerera kwinjiza amadolari 10 direct ukinjira. Mu gihe uzaba ukeneye kwinjira muri ino top 100 today uzaza uhite ukanda kuri ino jambo join the top. No kuvuga ngo abantu 100 byibura bashobora guhabwa amadolari 10. Ahangaha rero uzaza uhite ukanda hano kuri join challenge. Reka turebere hamwe uburyo ushobora gutsinda n'uburyo ushobora kwinjira muri no competition, ndetse ukaba wabasha kuba watsindira amadolari 10. Ahangaha rero uzaba winjiye byibura mu bantu 100 ba mbere bashobora kuba bahabwa amafaranga angana n'amadolari 10. Ahangaha rero barimo barakubwira yuko ikintu ugomba gukora kugira ngo byibura ube watsinda nukuba byibura wakinjira muri no competition. Iyo umaze kwinjira muri no competition ushobora kuba wakinvitinga inshuti nyinshi uko ubishoboye. Hanyuma iyo umaze kwinvitinga inshuti niba uje mu bantu byibura 100 ba mbere, ahangaha ushobora kuba wahabwa amadolari 10.
Ahangaha ntabwo bisaba byibura kuba hari umubare runaka w'abantu watumiye, ahubwo icyo bigusaba ni ukuba byibura waje mu bantu 100 ba mbere, hanyuma ukabasha kuba wahabwa amadolari 10 nk'igihembo. Ahangaha rero iyo umaze kwiyandikisha muri ino application ya Sweetcoin, usanga hano hejuru kuri balance ufiteho 0. Ikindi ahangaha usanga nta ntambwe n'imwe wari bwatere, ariko reka nse nkuhagurukaho gatoya nere intambwe murebe ukuntu step zigenda zibara aho ngaho muri icyo kizeru. Ahangaha buri uko uteye step bagenda bakubarira, murabona yuko neye step 10 mu masegonda 2 yonyine. Ahangaha rero birumvikana yuko wakuramo step zigiye zitandukanye, ndetse wakuramo amafaranga agiye atandukanye. Murabona yuko bino bintu biririyo, ngira ngo kano kanya misenera step 25. Hanyuma rero ikindi kintu nakubwira, ukimara kwiyandikisha uzaza ahangaha kuri kano kamenyetso ka balance, aho ngaho ubona ufiteho 0 wowe uzahakanda. Ahangaha rero uzahasanga transaction z'uwo munsi, z'uburyo wagiye gukoreramo coin. Ikindi ahangaha uzaba usabwa byibura kuba wahuza wallet yawe n'iyi application ya Sweetcoin. Nzakora igice cya kabiri cyerekana uburyo uhuza wallet n'iyi application ya Sweetcoin. Niyo mpamvu musaba gukanda subscribe, ugakanda no kunzogera, kugira ngo icyo gice cya kabiri nikigerwaho uzahite ubona uburyo ubikora step by step. Hanyuma ndashaka kuzakora na video live yerekana uburyo bikuza muri no application ya Sweetcoin. Ibyo byose rero ntabwo ushobora kubibona utarakanda subscribe kuri no channel yacu ya Trix Bring Money. Ikindi ahangaha urabona nawe ushobora kuza ukaba wakinjira muri za challenge nakubwiraga. Ahangaha ikintu ukora ukanda kuri join now. Iyo ugenze izino ntambwe 80,000 uhabwa Sweetcoin 20, ukaba watsindira n'amadolari agera ku 150 kugera kuri 500. Ahangaha ngira ngo urabibona. Ahangaha naho ushobora kuza ukaba wakanda kuri join now. Iyo ukanze kuri join now utegerezaho gatoya. Ahangaha rero bahita bakwereka ibihembo ugomba gutsindira. Nabisobanuye, hanyuma nabisobanura akantu ku kandi. Ndizera yuko ku kibazo icyo ari cyo cyose wagira ushobora kwandika muri comments. Kanda like niba wakunze no video, ukande share, usharinge inshuti zawe kugira ngo uzifashe no kwiyandikisha, kuko iyi ni video yafasha izo inshuti zawe kwiyandikisha kugira ngo zibashe kuba zakuramo amafaranga, nawe ubashe kuba wakuramo amafaranga nk'umu influencers. Ahangaha rero iyo ukeneye kwinjira mu gice cya influencers, ahangaha bakubwira yuko igihe icyo ari cyo cyose uzatumira umuntu uzahita uhabwa Sweetcoin 20 direct. Uwo muntu igihe cyose aziyandikisha anyuze kuri link yawe. Ikintu cyo nakubwira nuko ino application ifite na wallet yayo yitwa Sweet Wallet Crypto. Hanyuma ino wallet nayo ni imwe muri wallet za downloadinzwe cyane kuri application ya Play Store. Urabona yuko ino application ya Sweet Wallet nayo ya downloadinzwe n'abarenga 10,000,000. Hanyuma abarenga 713 babashije kuba batanga review kuri ino application ya Sweet Wallet. Ugomba kuba ufite application ya Sweetcoin ukagira na application ya Sweet Wallet muri telefone yawe. Hanyuma izo application ukarebye nizo zigufasha kuba wabona amafaranga wakoreye muri application ya Sweetcoin. Nuramuka umaze kwiyandikisha muri ino application ya Sweetcoin, ugomba gusharinga location. Mu gihe location ya telefone yawe izaba idafunguye, ntabwo uzabasha kuba wagenda uhabwa intambwe wakoreye ngo zikomfatwemo Sweetcoin, hanyuma ubashe kuba wabikuza amafaranga yawe, kubera yuko batrackinga step zose wateye. Izo step wateye nizo zibasha kuba zakomfatwamo amadolari. Kugira ngo rero ufungure location ya telefone yawe, uzamanura aho hejuru kuri screen yawe, hanyuma uze ahangaha hejuru uzaza kuri zino option barimo baraguhereza, urebemo location. Urabona iyo ifunze ibiri mu ibara ry'umukara, uzahita uyikandaho ijye mu ibara ry'icyatsi ibe ifunguye. Numara gufungura location yawe imeze nk'uku nguku, uzatangira kugenda uhabwa steps urimo atera zigenda ziyandika ahangaha, ukabasha kuba wagenda uhabwa Sweetcoin zikaza hano hejuru. Buri gihe iyo ukwezi kurangiye, zino coin ziba ziri hano hejuru zaturutse muri step uba warateye zijya kuri account yawe ya wallet. Iyo account yawe ya wallet igomba kuba ihuye na account yawe ya Sweetcoin, akaba ari application babariramo intambwe wagiye utera, buri rugendo wakoze bakarukomfatamo amafaranga. Hanyuma rero si ibyo gusa, muri ino application ya Sweetcoin ushobora kuza kuri kino gice cya earn. Kino gice cya earn usangaho rewards zigiye zitandukanye ushobora kugenda uhabwa. Ahangaha rero ushobora kugura product ukoresheje application ya Sweetcoin, hanyuma ugahabwa igabanyirizwa ku gicuruzwa runaka ugiye kugura. Urabona yuko hano ushobora guhaha uno muti ufasha ibigendanye n'ubuzima, hanyuma ukaba wahabwa igabanyirizwa rya 25%. Si ibyo gusa, ahangaha barimo ibikoresho bya electronic. Ahangaha urabona ushobora kuba wagura isaha, hanyuma ukaba wahabwa igabanyirizwa rya 65%. Ahangaha rero harimo uburyo bwinshi cyane waza ugakoresha bukakubyarira amafaranga. Ahangaha rero iyo umanutse hasi uraza hano kuri kino gice cya free daily Sweetcoin. Ahangaha kuri ino jambo ngira ngo urabibona hano bari kutubwira guhabwa Sweetcoin za buri munsi z'ubuntu.
ahangaha ushobora kuba wahabwa guhera kuri sweet coin imwe kugera kuri sweet coin 1000. Birumvikana yuko waba ufitemo amafaranga menshi, ariko se ubundi reka turebere hamwe ngo sweet coin 1000 zifite agaciro k'amadolari angahe kugira ngo wumve amafaranga yaba ari mwahangaha. Iyo tuje kuri runo rubuga rwa Coinbase tukaza tuje kureba igiciro cya sweet coin, urabona yuko ahangaha ari uburyo dushobora kuba twakomfatamo sweet coin ndetse tukaba twanaziswapinga tugendeye ku gaciro ka economic. Ahangaha rero niko kagena amafaranga ushobora gukura muri sweet coin. Reka tuze rero tube twafata sweet coin 1000 tuzandike mwahangaha, niturangiza tuzikomfate mu madolari turebe ngo turaza kuba dufite amafaranga angahe. Ubundi sweet coin imwe yonyine ivunjwa ano madolari, bivuze yuko niba ari sweet coin 1000 tuzaba dufite amadolari 3.76. Urumva yuko hano hantu haba harimo amafaranga menshi cyane. Reka turebe ngo amadolari 3.76 afite akahe gaciro tuyashyize mu manyarwanda. Amadolari 3.76 tuyashyize mu manyarwanda, urabona yuko yaba afite agaciro k'amafaranga 5318. Aya ni amafaranga menshi cyane ushobora gukorera buri munsi muri application ya sweet coin. Twigarukiye hano muri no application ya sweet coin, tukagaruka kuri kino gice cya earn, tukamanuka hasi tukaza ahangaha kuri rino jambo cream, dushobora kurikandaho hanyuma tugahabwa ikigendanye na ads. Ikintu cyo nakubwira, niba utajya gukora ingendo za buri munsi ushobora n'ubundi gukoresha ino application, aho ushobora kwiyandikishamo ukazajya hano kuri kino gice cya earn hano hasi, hanyuma ukamanuka hasi hahera usikororinga down, ngira ngo babanza kuguhereza bimwe mu bicuruzwa ushobora guhaha. Ibyo ngibyo urabirenga ukamanuka hano hasi hahera, wamara kugera hano hasi uraza ugakanda kuri rino jambo. Ikintu ukora ukanda kuri kano ka box, hanyuma ukaba wakanda kuri cream. Iyo umaze gukanda kuri cream baguhereza ad, ngira ngo iyi ni ad bashobora kuguhereza. Iyi ad ukaba wayireba hanyuma ukayireba amasegonda 30. Sweet coin ifite uburyo bwinshi bwo gukoramo amafaranga. Nk'iyo uje kuri kino gice cya rewards naho ushobora gukoramo amafaranga. Ikintu rero ukora nabwo uraza ugakanda ahangaha kuri unlock now, hanyuma ukareba ads. Iyo ads zishobora kuguhereza guhera kuri sweet coin 0.1 kugera kuri sweet coin 1000. Ahangaha n'ubundi naho uhasanga uburyo ushobora kuba wakinjira mu mikino y'amahirwe igiye itandukanye ukoresheje sweet coin. Ikintu ukora urakanda ahangaha kuri buy entry, hanyuma ukaba washyiraho guhera kuri sweet coin imwe kuzamuka, bityo uko winjiramo inshuro nyinshi biba byaguhereza amahirwe yo kuba watsinda. Ikintu cyo nakubwira kugira ngo ubashe gukorera sweet coin nyinshi ubikuye mu rugendo, uzaza ahangaha kuri kino gice cya social. Kino gice cya social niho ukanda ugiye kwinjira nko muri challenge zigiye zitandukanye, aho ushobora gutsindira amadolari agiye atandukanye. Urabona iyi ni challenge yarangiye uno munsi, akaba ari challenge yari yashyizweho yo kugenda byibura step 80,000. Hanyuma izo step wazigenda ukabasha kuba wakorera amafaranga menshi. Hano urabona yuko bagaragaza yuko buri muntu wagenze step 80,000 yagombaga gutsindira byibura amadolari 500. Sibyo gusa, kubera yuko bakongera na sweet coin 20 mu gihe witabiriye ino challenge. Hanyuma rero iyi ni challenge yarangiye uno munsi, kandi akaba ari challenge nabashije kuba na completinga, kuko izi ni step nagenze mbasha no kuba nazirenza. Si yo challenge yonyine, hari n'izindi challenge ziri mwahangaha. Urabona nk'iyi challenge iracyakomeje, yoyo irarangira ku itariki 31 z'ukwa gatanu. Urabona yuko yoyo nge namaze kuyirangiza, narayicompletinze 100%. Hanyuma akaba ari challenge byibura irimo abarenga 412,000. ngira ngo urabibona ahangaha. Iyi challenge yasabaga kugenda intambwe 150. Ngewe nkaba naragenze intambwe 233 n'intambwe 321. Hanyuma rero ahangaha birumvikana yuko challenge narayirangije, ndetse nkanarenzaho n'intambwe zigera mu 83,000. Ahangaha urabona yuko ku muntu wese agenze iyo challenge yongererwa sweet coin 25, hanyuma akaba yatsindira n'amafaranga cash ako kanya agera ku madolari 150 nk'uko ubibona ahangaha. Aya mafaranga rero iyo yatsindiye uhita uyahabwa kuri account yawe ya PayPal, cyangwa se ukayahabwa kuri wallet yawe ya sweet coin. Ahangaha rero ikintu biba bisaba, uraza ugasoma ano mategeko n'amabwiriza abari ahangaha. Aya mategeko ukaba wayakurikiza. Iyi challenge ikintu yasabaga cya mbere kwari kuba umuntu yakinjira muri challenge. Kuba wakinjira muri challenge icyo ni icya mbere. Hanyuma ikintu cya kabiri byasabaga kwari ukugenda hagati y'intambwe 150 guhera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 31 by'ukwezi kwa gatanu. Birumvikana yuko izi ntambwe narazigenze ndetse ndanazirenza, kuko twabonye yuko nageze mu 233. Irindi bwiriza rya gatatu ryari ryerekeranye n'iyi challenge. Ahangaha baravugaga ngo uzahita wakira sweet coin 25 numara guhita urangiza iyo challenge. Izo sweet coin 25 nabashije kuba nazibona. Ibwiriza rya kane rigenga ino challenge rivuga yuko uzabona amahirwe yo kuba watsindira amadolari nk'igihe mukanda ya amadolari akaza mu buryo bwa cash batayaguhaye muri sweet coin ngo utegereze kuyakombatamo ama USDT. Hanyuma rero ahangaha hasi bakomeza bagenda bakwereka abantu bari muri ino challenge, ndetse n'ababashije kwinjira ako kanya.
Ahangaha rero ikintu cyo nakubwira kugira ngo ubashe kuba wajya muri zino challenge zigiye zitandukanye, uza hano kuri kino gice cya social, ariko noneho bikagusaba kubanza byibura kwinjira mu club, aho ukanda kuri kino gice cya clubs ukabasha kuba wagenda winjira muri club zigiye zitandukanye kugira ngo uzajye ubasha kuba wakinjira muri challenge zigiye zitandukanye. Ahangaha rero nawe ushobora kuba waza ugacreatinga club, ariko niba uri mushyashya bashobora kutaguhereza ino option kuko abantu bashyashya hari ibyo batagenda babahereza. Hano hari club ngiye ndimo zigiye zitandukanye, akaba ari club zigenda zimfasha kugenda mbona amahirwe agiye atandukanye, hakaba hari n'izindi club nshobora kwinjiramo igihe icyo ari cyo cyose nabishatse. Ahangaha ngiye kukubwira kuri kino gice cya influencer hub. Iki ni igice gikomeye cyane ariko cyiza cyane cyo gukoreramo amafaranga, kubera yuko kino gice kizagufasha byibura kwinjiza agera ku madolari 1000 nk'uko twabirebeye hamwe. Iki ni igice byibura uramutse ugikoresheje neza, buri uko byibura utumiye abantu 20 uhita uclaiminga amadolari 2. Hanyuma rero tudatenze cyane, ari amadolari 2 nabashije kuba nayakorera ubwo natumiraga abantu 20. Urabona yuko ahangaha harimo ubundi buryo bugaragaza yuko nshobora guclaiminga ayandi madolari. Kuri account yacu dufiteho Sweetcoin 558, Sweetcoin 558 tuzishyize mu madolari zifite agaciro k'amadolari 2 n'igice kimwe. Ubwo hari hashize iminsi igera kuri 3 maze gusaba kubikuza amafaranga yanjye muri company ya Sweetcoin, naje kuba nakakira message imbwira yuko amafaranga yanjye yoherejwe kuri account yanjye ya PayPal, bakaba baroherejeho amadolari 2 nk'uko ngiye kubikwereka kuri account yanjye ya PayPal. Hano hari ku itariki 21 nibwo nakiriye ino email. Hanyuma ino email ikaba yaraturutse muri company ya Sweetcoin nk'uko mubibona hano. Iyi ni company itanga uburyo bwo gukorera amafaranga binyuze muri application yabo ya Sweetcoin, aho bafite na wallet yabo yitwa Sweet Wallet. Dukomeje hano hasi barakomeje barambwira ngo ibihembo byanjye byamaze kwishyurwa. Ni ukuvuga ngo nishyuwe byagenze neza. Ahangaha rero bakimara kumbwira yuko nishyuwe byagenze neza, nagombaga guhita nirukankira muri account yanjye ya PayPal. Nk'uko mubibona iki ni ikirango cya PayPal, bivuze yuko bari bishyuye bakoresheje PayPal account. Nyuma yo kubona iriya email nibwo naje guhita nirukankira muri account yanjye ya PayPal. Nimara kugera muri account yanjye ya PayPal ku gice cy'amafaranga nibwo naje guhita masanga amadolari 2. Nk'uko ubibona aya madolari 2 ariho, kandi aya madolari nshobora kuyabikuza. Hari abantu benshi bagiye bagira ikibazo cy'uko account ya PayPal idashobora kuba yakora mu Rwanda, ahubwo PayPal irakora neza cyane mu Rwanda. Ahubwo ushobora kuba nta makuru ahagije ubifiteho, kimwe nuko ukeneye kumenya amakuru ahagije kuri PayPal ku mikorere yayo n'uburyo ushobora kuba wabikuza amafaranga kuri no account ya PayPal akakugeraho kuri mobile money. Ibyo byose ushobora kubyandika muri comment kugira ngo nzabashe kuba nagukorera video. Hanyuma rero twihuse cyane ndagira ngo nkwereke ikigendanye n'ubwishyu igihe cyakorewe. Urabona n'ubundi hari ku itariki 21 z'ukwa gatanu, urabona amafaranga yishyuwe aturutse muri company ya Sweetco.limited. Ahangaha urabona amafaranga yari yishyuwe yari amadolari 2. So birumvikana yuko rero application ya Sweetcoin ahangaha ikora kandi ikora neza cyane, nubwo yuko imaze igihe kirenga imyaka 3 ikora kandi ikora neza cyane. Ndagira ngo mukurikirana amatariki neza igihe bino bintu byabereye. Urabona n'ubundi ahangaha hari ku itariki 21 z'ukwa gatanu. Ikindi urabona ni email ebyiri zaje zishoreranye. Hari email yabanjirije ya PayPal, akaba ari email yaje bwa mbere ibaruye mu izina ry'uwitwa Laura Jackson, hakaza na email yaje bwa kabiri ari iriya naberekaga ya PayPal. Iyi ni Trix Bring Money, wari kumwe na Mr Jack. Niba hari ikibazo cyangwa icyo utekereza ko twaza gukorera muri video y'ubutaha, andika muri commentaire. Niba hari icyo wibaza kuri no application tubwire tuzagukora igice cya kabiri.